Se ita mai lava e maiko ia le kama ikilipi lea. Se ita tau toi tilo i ai i o upua le atua e se le mamana. O le mamana ia o upua le atua. Se tangata lava e fia e tau talatala i upua le atua. E mana na upu. O le mea fo i leo te fia i fo ia uia wawalu ngei ko le afoa e Samoa. A ufa pia isa. A o le tau wina le suafa o Yesu. Lona winga e lefia mana o fo Yesu e tau lo wingoa i lona tama. Mea la leo te wha maa losi e lava e whai tatou maa lutai au. Leanga o te mana o ia Yesu se i ona tau atu le ngō ainu u i lona tama i le langi. Wha manuia mai ia ainu u ma tau mwhainga uma o loo. Whianga iai tatou tau te le ato atoa uma. Ai a tatou wha maa losi ma le anganga atoa. Ma tu sa o atoa i le atua lo fina ngaro e wha manuia le atua ia te oe. Le hafo i o wha fita uli ma le tu ngata i ai oe. A e salamo ma le wha maoni lumo le atua oka pepe se fia angeru le langi o na oe. A le kiripi la leo te mana o lava ia Mike. Se i o na tai na mai tatou te wha longo wha atasi ai. Mike? Ao e tau e whau se olo. E pupuni ai te tai o le lotu ma te tai o le nu. Ina ia le mawhai o na matala i tua le tala. Ua to e tu Yesu. O ani a fianga o le ta. Pai mai upo le matua. Sala lau yu te a atoa e o mai nei o le po. Oka se a fianga o me ta ua pulenga lea. A oi na whai. Na whai e te tai o le nu. A wao to ina ia na o la to whai e le filifili. Ma faul pepelo ma tongi tupe fita na wane ma le tala wa toe tu Yesu o le fono ma wa lunga le ai teki ja o le santri kitse fulu ma le tasi le au fa o le au fo a le fono le nei e le so no oso ia se si tuton e le no fono fa oso ia o fia fai ma sui le ai se me fa pena e ma tu a fili le tangata wanga va matatau ona ia to tono le fono le pe ia le fono al parlamento fili tangata o le tumalo ko ai la to sui ave to tono al parlamento o le fono la tu se le llama il fono tingana se ai matua tu va lua e pui e fa una e tu pupuni e mucho na tangata al matau puna fu e to tu Yesu o le tala na o ane ma fita na leo le tunga mau ma fa matala a toa ye le tala ye ringa ya Yesu leo fo mia me le tup ma fa mau ni ai lama o Yesu na to tu talo o poni ai te o le lotu ma te ala na ala yo me ne yo ku le e tau ma fa ya tuli lo na to sa tu sa pe fia tu pe al wai pe mamma le ola e tuli alsa fai talia ma to ma fa le ola le kovan o la fo ye pia ola le kovan ia la memoriation ka mo sta ave ia se na fang bai fa le ola pa wala mea awa le te tonu se isi na to e tu Yesu talo fa le si pe pelo i lungo le si to tongi tu pe fita ai fa le ola le kovan fa se ma tangata le atono aleanga wanga ia o me nei o pulenga lea. Po le ale mea whainga tae, whainga o fie, whaonga. Ia, ua tau whaalongo mai sina vaenga o le tato kilipile e pei o na tae natu. Le mata utia o le mamana o upu a lea li. O le launga lea, le whawhengainga lea. Mai lava i le amatanga i tau sanga lea nte ene sa whai e launga lea i vai taimol toi tu. E to tele lava ia tangata na afaina i launga lea. Oa, na matua i o fia lava i launga. Ese le manei o launga lea fo i au na lea tua. Ia sanga whaamanuia pia le tua i le whai launga lea. Apostolo lea e tu saai ma le fola ina mai o le upua lea li. O pulenga leanga. E tutusa le i lava le mea lea watula i mai. I le tatou whai ngā malo lea o le fast le lua afe lua tasi
ma sau lava le luafe lua lima luafe lua tasi lua tolu lua fa se o mai le nei tai au o se whainga malo e pulenga leanga a mata mai pulenga leanga nei tu ai ngā whainga malo whapene ia atupe pei o ne sau noa ia ile fionga ile apostolo o tupe lava le ana la tupe le ana la ia nen tātou whaalongolongo ile whai mai ngai la auli o le tala o la tātou tupe le ana whai mai lungo le TV tolu afe tolu miliona lea sa whao ngā alu ai le tupe e pupuni ai le mea sao le pulenga leanga ta ofi ai le mea sao lea na whao ngā ai tolu miliona lea le ale mea na maua toa tele na yo tātou tangata sa moa sa whaina ua matua pupuni o lātou mutu pupuni o lātou fofonga ona o le matau tia o le tele o le tupe tele ia a ka o le kolu milionga oka o se tupe matua sili na tele lea na whao ngā e le whai ngā malo lea e whai whau ai a lātou pulenga leanga a lea ua matua ali mai i le whai ngā malo le fast